bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Kertong jongka Voice of the People's Party na 16 East Shillong constituency uba Avner Parian habakren ka jingyalang yalap election kabala penlong ha kadong Lower Lashumiar Shillong menta ka janmed ka arpu artrik ubnai rempang arajar arpulai ulaong ba sngop tunat ban pet ye kerkom trekam jongka sorkar nadu ba wan pai Shillong namar ki he tang ka kular Henry amdan pat baterai ye ka kam ulaong ru bahaswa ka election kin clay laki jong ki kular ban trei Henry endala yok ban syong ka syuki ki long pen ki breu ki bamda syempang badru ki ba pendon kambakla ya ka syuki tang naga benta ka jing mentoi simen ula ong ru ba menta ki por ubaduk ula nang duk kad ba uba reuspa ula nang reuspa bat ka jing reuspa ka jongki kalong ka ba ima la benrap uba avna hagani ka sngi ula ong ru bala dadai ubreu uba treshitom unam yok ban thet ki kali barem bat unam yok ban tei ki yeng pakidulan Henry ki bakeu hapo ka jela Meghalaya ki dai ki break ki bam treshitom badula ongru ba ka sensar khadar hapo ka jela ka dai ka bapom shusula ongru ban radding khong ya ka kamle shiliang ka VPP ka yang ha ka nongrem banyale persya ya ki bakum kita ki rukom trekam hapo ka jela ula keren ru halor bakumno layale ban penbe je ki pat ba khamtam yo baduk da ka pisa bat da ka kiat bat ulakular ru bakaseng VPP kan hikai bat kan betin ki pat ba ban ya nya kalenti ke badai ngasusi ban om ngalapet mentai ki sarkar hakini ki spausnam nado mengawan pai Shillong ngam internet hangno ru korkom trikam joki kia kular hapor election bol mahaki ki tama omdan ki breu ki ban pre ya kakam kia kular nama ba umban se haban kular suaka election te tamandala apa ya suki ngiyo i bakimdai ki breu ki basempang kimdai ki breu ki bakwa ban train benta ka tu suki ki kwa ban penangkam ya tu suki ban penkiu spa ya lade badia la kayeng kasam kumangongi pinarubasang middle class ubadog ula nang hiar menta hanya gibantang katu kaningod kibahajrong do kibala nang kiu kaspa dong ki kalahe hado katata pa laima menta hapon nga nang one time ning kong sa Shillong ngam juga mau kawai ka Mercedes ne BMW ru menta nga suibe man kasingi ngimtep ki trekam mayu ngimtep ki business yu tama sumi be di kali bahe ndai pangi bisni ki laga tracy tam sisa ki don hop banyo kita kike baken enjoy kita kike tangba ngasusi balong bangai i bon hanaki ki de kinong bot jong no ki chamcha jong no bat ki de kita ki bakio ha Meghalaya menta ndere utu batracy tom middle class baduk onumio lanul nuruk ya ka BMW lani ka Lamborghini wadlaw tracy tom de ki propose nem onumio lanul nuruk tama kito gi basubot sipor apor tangapo sansnam kilate ki pakidulan kilate ki jaka bahe ki kalium ki barem kin thiet lai south link kani ka di ka sensar khadar ka pop kamde la banlong kumta te hangta nila hab su say bene ki savings ki kime ki pa ka kila ken show de ki post nam kila hab say biang namam ka middle class kala janyam mdan bo pai shaki ubadok le bapi la susah ye ben yo ubadok supen biang tansan hajar sipawajar tang sibot balabiang ngakuan hang ni khmat jong ki padba jong ka East Shillong banong ba hem don kam ban pediang tangita ibaredo hem don kam ban pediang hidi bandawa susu hidi ban kebela ki hok ngina ka BPP ngin penhikai ngin senran ya pi ngin ya betin ya pi hakalimpiad
larangi pai baru ki breu menta khamtam ki samla kisir hado kata-kata ialah kisingim kim tip syai kim poi kilai puli kilai yo degree ki keme ki cepa kila pelut ki popo lakro teng teng tangba dan yaki ha Meghalaya ngiarti ngi ke influx tama minta keladon ke outflux bon ki kena samla kilaban ya petwer sekiwi kiri kim sultanat bandan sata tama kihapan pet nama kim don ha Meghalaya kani ka jala haji sisa kajing nang jista tu kena samla khamtam hang ni constituency kamdai su ko bakai tangba kila hap supet wer ko maong epi kim tupra say kin lek yo i lada ki nom ni khamat jongi ki pelai jimon na do menchua mdan kam na ben khuslai ki sama mdan kam men khuslai ki kime ki kpa handai ki pelai jimon man ni ki wei kam ki policy tri kam mdan bakmi yu middle class no ben penyem yang yu kumno ban ai pisa biang akti jong middle class khamba uru ula ban sosngan ula ban thiet gitar ula ban penkiu ya lakay ngasam amdan na kum kata kum perkhat nong ngi beruspa amdan kam men khuslai than ki kiru kin amdan kam nangi bat kani kapen pau kajing no siliang jong kini ki badan hagabor kilet betang sigi jaka hakababon bagi breu kide ki BPL ki breu ki baduk ki bakurdo badahang to ki penpiang lut khot tamakam de ban long kumta hakakam sensa kadar hakakam pajba ngimde ban sha siliang tementa pada ngilai i teki post nam lada ki breu ki badang kabot su si be yakakam kim pendak ya kita kiring kular ki te hangni ken kum gini kita surok iyo ka umru ka kerdo bat pon ha ki jing sem ding e jong ki nong sok sno kita kide ki hop ki bade ben yo baro haplen soro irang hapnya uslai kita tengah ngalungo kadika ni kata ken baparo ki breu minta kilau maka Meghalaya kelahir laisut sausut nama wat hapreng soruk ilang hapan kuslai yakini ki lalaki nong mikmat jongi ki pelet yak pelet jumbo chagani kakam nalo menchua ngimdan kam la bani kuslai eru ngaro kumuwai ni kisamlang anum dan kam ni hidalade ban persang ban ai ka jeng yarap saka snong saka tau kajing persang donga menta kadai banya penkiu hale nganom don kamen le kata lalaki ni ki badan aga bor kilal train na mencua hane ko maong yapi kenle boy lo chigi jaka hakaba bon ki brejungi ki dei ki badok ki BPL tamawat kataru ki tugi jaka BPL umde bikikiu umde biki roy kisu sabe kumjo ni hapin kali de ka politics iu kum kane ka sensa kadar kade berpikir ya baro hendai ngam yo i kanu ka kerdanu laj ni kitu bahajrong do bakin kiu pikir iki tangba ngasusi banong ni yo isya menta pa nakinore kinu kidaw ngan sa poisya kita ki bon bha ki hop jong pajba ki bela subo teng berbon bha ki kam ki baduna gani constituency kumno ngi ki basa hapdeng sor kumno kani ka constituency ka beri ka klong snam jong ka sor sulong nga ken gumta namar bakani kani ka constituency ka babaro ki beri ki kwa ban one nakikwaban seng kanuno ka business kikwaban play kanuno ka office ka dukan kikwab lut ka jaka hangni nikiway ki constituency kiyong ba ter
halai umkra hadhan kiti jeng itenat lami kita ki building kayau kahat kalaroy minshua hawat kalong sisa kumta kibriu ki kloy bangwan man le business ni kibriu ki kwa bandon hangni be kinyo be ka dukan ni ka office hangni tama mentapat nama bamdan policy ya ki business non policy ya ki yo ki hat menta kelas niu kelahir kakamai kaji jeng kibriu bun ha minta ngasam makila yo ngayo snon ki kiong bakalahir haru kata berkadi kecing sisa tamang akwa ban kali di kali lana kalahir sisa kata gayaw kahat kumno kahir tangha Meghalaya kumno tangha Meghalaya kahir pinyar hasam pag kiru kialing ba ka COVID kiru kialing ba demonetization handai hasam kamhiar kayaw kahat nama kidon kibriu kibaplan na benta kayo kahat sate hadin ka demonetization hadin ka COVID ka sarkar asam kasumkya kaong ni David pelat kepisang sulpag ba lingbaga to kepisang ulaban seng bukan mafaber ulaban aikam ni kiwi kibriu yang kini ke isu ke inequality ke jeng no siliang tang sa kibriu baladon no pa ni don hok ban kiu nga kan mau ba ba minswa isi atuk hanay nga ki ang kun let's school traistom pinsayo ka kam ka babha pinsalong briu mentala sa kutlot barok kita kik pitresitom let's school tamba pimde brio jungno numplela bepi kata kadai ka jeng persya kabaka VPP ka simkiara ngingin persya ba kita ini kendang ba ya kita lukom trikam hanni Meghalaya hanni asot dungi kalau sumiaro kasnong kamdir bakabit kabyang kaditang na ba lese bat kumjuru haman kibenta jong ki islo niyo ibet tang ke kabanaba hani kabasat lindet kabasapo sa tengay kalong palat na kawe kajing sisa. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kabording ha Meghalaya kalipman kapor Congress ka kular Bandung du boarding ha nang kendang ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Kajing kelar kap TMC na kabenta ka Meghalaya. Kajing pintik na ya kalaway bapranay. An ay jing rap khat ara jarting ka shisnam shaman na kilong yeng jong ki khinna ki bapuliya ki school sarkar. Na markata ka TMC kan ay shilak tali ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khinna puli college ban krishan ya ka puli puthi ka baminta. Hakane ka ap nyaw terek urempang Shan ya ka sap jong pi haki artli ki sentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC